Fatalo fatoi lo fionga le numaiava. Malo le soifo mnuia ma le langi mataf. Malo fo le tauata I o feiva. Alo filimba ele whaingo fie. Ai whaftai le tua. Ia, o lea fo o tātou tauwalunga I le asfarile. E mai ai ngā luenga uma. O nou tau malo lole tai au. Ai o koe sau fo. Fatalo fatu ma le whaalalo. Malo le soifo mnuia. A fio maia I le tāpura kalame nei. Wa suitu langa atu. Malo le soifo mnuia. Malo le soifo ai lawa fionga le atau a savea pesta. Ia, ai meise o suafa tele pe ona lau ilo ai le tātou. Atunu, fatalo fatu le nei au auli matango fie lawa fionga. Ia fa malo foi. O ale faingo fie lau se mai tau avele por kalame a se umanu o lewa. Le atotoa ia me fa ngal wenga le le kama fo ia fa mai ingo fo la awa se vai la ia ai fa tai la vai la fionga wa mau fa le nei la le ia ma na ia lo la ma fa solo e ke au le ia ma ingal ka kolekio ma lo so fu ia Samoa lo mai il tato po kalame le nei tu la le aso ma lo fa tai fa fongo fo ile tudu ia mo fo se ta fe lo inga ile dei aso mana I fo le tafilo inga le lasto na I wotuna yatu le bele ta bua I tele ia le Faimata tafilo ai ia longo pele tunu ui me ta uo lo tupu ta bata mai le talo le tau e a mai o to ina male tulango lo ia le bebela malulu timunga o le tulango le talo le tau ia Pea wa mako maua le malulunga wa inga ia o kou kaimingi. Wa whaina sa wili malulu fo ile e sau pese toa o loa. E susulu malosi le la, e leo iese timunga. Ai matua malulu ala po le atawa inei. Ia wa matango fia fo I mona I tangata e awhifio mai moa mai tata watu no. E me se ena I tata a inga e asisi mai. Ia o le maua maisi malule o le tau Samoa. Wale o yeini timunga I le nei foi vai aso. A lo langi le leile alofa o le atua. Malo. Ia, o baba ya tua a matana o tau papa e awa e whaisi malulu o tonu o le potu whamasino. O waku palankeke o isi ma me o jacket o isi vaenga o le whamasino. Nga mai e o atu tāpua, mai e fui o atu e mbori mau, mai e o atu e whae ta tala. Meise mea maalie le tau whai ofu mawhana whana a wafo I e tolu ea. Ia e kai se fulmongo o maale maarosi le kuwai ea. Ona le anga e whaasanga ngai o. Ia e mamau I luma ia le vaenga o le whamasinonga. Ia maua le maalu e lo ia ia la tau ofu ia e tala loa te tele. Ia whapea fo I le fionga le tamai tai whamasino. Ia ma koula le ngofo a kuikua. Ia o le pulupulu o kangaka ia polonga jacket fo ia latu mai ia. Ia o isi awak mo o whakimu at kaimianga ona o le malulu tele o le tatou. Fale whamasino le teimine ia o fia ngai male mata upepe o na tau whaina savea o le whaua whanga solo I tono se tātou atunu o le whamasinonga. Alo, whamtai, o leo ua wa maita watu ua whamuta whafusei ma whaavawe ana le la ia le taunu manga foi o le whamasinonga. Tā amata maitua ono o le tātaimi. O a taunu manga o le aswa nafi. Ia, o tawan manga lava ia o le aso ana nafi, e a taua e peifo I ona pamanino atu I le tofa fonga mua, sa faile re-examination, sa o maua atu ia le kolosia a merchant, Richard Merchant. Ia I le taimile na sa o maua atu aila na kolosi, e toi tuli loa ia le swinga o le maua Marie. Mana tua whaina swinga, mai le maua Marie le afi talatu ana nafi. Leana toe kolosi, leana kolosi ai Catherine. Ia o ina leana sa wai Marie, ia toe sui a tola na mau. Ele I se sela na tala leana fai I leo. O ia sa ia I o masam. Ia mamea umai ana ta ua sa sui umai ia Marie inala na whamatalanga. Na umai ala na nafi le tai au. Ia le tuli loanga ma le whamautu e le tamaitai lo ia Catherine. O le tūlanga I le swinga o le molimaua a Marie. Ia ai saso'o ai loa ma Richard. O ina lena saso'o mai loa ma Richard. O le tuli loa fale na Richard ia. Whamautu ia le tūlanga o le whamaunia. O le swinga le wa iai. Le wa vai e la tau. O ina lana mata ina pe off track mai iai e o whaongatu le na upu. Ia le maua a Marie.
wa Mamea wa tali sao lelei ia Mamea wa tali le ai ia aina tele ana tali e sao na tele i na yai o e sao na pressure ia leo le whaamatalanga mantua fo e tolu ia whaamatalanga ia na sa ilia ile suenga o le whaamatalanga mua na whaia he nifa o le whaamatalanga e lua na whaia e tō masi whaamatalanga ia o le suenga a le tō whaali o Faataumalama whaamatalanga lona tolu ia na whaia loe leo le e ta wai wangalo sa ia ka ikaling mo skama lea ne ta wai leo sa la tau whaatino e lia ma leisi leo sa la whaatinoa i le taimi fo ilea ua abatu wa iloa ia moni mau ia e tolu i leo ma le tō whaali o le toe whaamautu o leo e toe sa ili o ina lea na sui whaamatalanga lana leo lea na sui le sa whaalau i le aso mua le aso mua atoa mantua whatoatulai Marie le nga keep evidence ai lumo le court o lana whaamatalanga le na o le whaamaumaunga leo i mea ia na toe o e sa ili mai ai question ai loa pe kolosi ai loa ia i whaamatalanga la ia lua o he ni whaamatau masi whapena fo whaamatalanga leo na confirm umalai Emery ia whaamatalanga ia tau masi mahe nifa o ia sa iai o ia sa iai masam sa la wakule pasika sa kukul fale papakiu whausanga ima le mamona ia e o ai mea ia whaapea na ta ual whaamatalanga lea i tūlanga le talawhia ngai sa whai e sam ta ua le sua le Fepuleai ia mea na sa iai sa siringi ai elo ia sa confirm mai e Marie mea na sa tutu sa ele ai ni mea whapena sa tutu ele ai se mea whapena na whai e sam ia te ia o mai loia Richard Martins le ke mau atu an nafi wa matala na hotel watu loa no folo ilalo Catherine wa umala na kolos ai tula ile ali Richard ya o inala na confirm fo ya isi mea confirm mai fasilia amatens ele fasili de tulanga ato uma talnoanga ma whamatalanga ia mea na fia mana mia ele loia sili ai taipela le pressure inga leo pressure inga leo Marie pe whamalosia Marie e faila na whamatalanga e sao ele iai o ia o le simea o le pressure o le pressure leo matu watu whamatalanga watala ia te ia na o sainia e kasi ala fasilia a Richard nga whaasolo mai nga line of questions na toi fasilia i loale ali loia ia Marie o whaakolu nga mga confirm whaatolu na manao ia Richard e confirm o le ale le sa o le pressure leo o leno tango to sila lo facility just tell us about the pressure that they put on you to change your statements say tell my ia te le famalo singa leo oe na tu watu leo ia te oe ina ia sui la whamatalanga al tali le ata mai ta yo Marie tu sa la whamatalanga le sa faia salali tu sa la whamatalanga le sa faia salale ma elia sa utau iai o tele iai ia whakula leo o merchants awala mea leo nga whai FMI ia na wha uma leo i lalo la whamatalanga lea so that was the question na ese mai le line of questions ko ia wakula leo isi fasilia merchants ia FMI lo ia let's fasilia FMI you weren't telling the police that you weren't present o le kele ale ke whai leo kele iai ai kele whai leo kele iai FMI sa o le. So you tell Catherine that police put pressure on you to change your statement. Koe also lo Marie lunga I le track for my sa o le ai mantua. O lea wa ma wina I fo ilana tali I wa pe SSA I an tali pe na e sa o la le re-examination I fo ni alena fo ua makwa mawala le mea on and off. Le ai ioe sa o le ai ioe na faifo yala ia mawale na fo na ne ye foi fala blabe ale albainga defensia ile lo ya leo ile fainga wana facility pe foi le general ana facility ele tu sa ole mata upu le pe yona yele kolosi
e ave malitali ya wafo yo le na fesilingi lo ya re-examination na ya o le femela o lo ia na e mama o lo tali le ai o la sa onga lo tat la lo fina ngalo la sa onga lo tat ya e fa penga ya tulanga na ya nafi ya o le tulanga la na tu kolo e o le fa sala veina lo ia le defense na kola ilo na tarsanga ilo tama tai lo ia le na fo mo se 5-minute break se 5 minute ai se itoe alua ko failanga mele ole toe va ai na fasili ma me umai ile tulanga ila na molma ile la re-examination ia umalola le 5-minute break o mai lo ton o mai foi toe fai foi le fasili ia o va ai tu ele otali le ma ya ele ai ia o tulanga lola na ai tarsanga lola ina fo mole itulale o lunch break ina ia o ia famasinonga ile lunch break ai se ia lo e failanga valuation ia o tele o malama ia wa o mea ia o me ko kia falo ia lo e ko fasili ba ai nga fasili male kali alanga pawala la fasili na faia le na fon na ina o mata o mai fafo o le ale me wa ko la ile o mai lo te tonu sorry Sabea o mai lo te tonu after the lunch break wa le tau saminga le audi o mai lo te tonu ai fai lo malita sanga maltala le na foi luma famasino ia wale ai ni facility le prosecution wa facility le prosecution ia fai mai fai sound nga tala sa ia ele fai ni facility ia fai mai lo maltala tala sa ia wa le moli ma wa mari wa il moli ma wa mari so ele ai la se upu fa pe wa fale au ngal moli ma wa mari wa fale au ngar kolosi o wa fale au nga ia facility lo ia defense le ai ole lai tu mau le mol mau mari langa evidence lenga keep evidence in court ola foi tu mau ia tali o kolosi alo ia lai fama wina el famasinoga ma fa pe mai ia lo ia le fionga le famasino ia e siliona nga i mai fafu ia e 2 minutes ia discuss ai lo ia mama to le ia ima mari ia mali ia le ba pe like 5 or 6 minutes na discuss ai kongo close le court ale ma ti fafu ai ta fo ta ape mai lo o la ofisili la ya le nafo na sawa le nafo ofisili lo ya fa ko yo le alme wala nga e calling e ka ofim fa muta ya ofisili ya prosecution fmf apele na fo ya it's better lewa maua le fa maunga le ila natali o le yo e pressure inga ele o ngai lo le ko e further ko ngisi questions o le wa ya to on and off ile ai sa le up fa pena so o le ngatana o fa ngatanga na o nafi o mai lo la ile o na ma fa la fa pia e o mai nel tai o le ya tawa e ia se mo le mau fo o le atula ia e se fo malo va tai tau tele na o mana tu atu pele avanoa e tsau no langa le sa e tapua mai tau ia me tonu o le potu fa sino maule te yai la na e tau wailo o fa longo le lei na la tuilo se city o le mata pulu te fi city e pena tau ia indi ma fo fonga o lo ia me se fo le fa sino male le tu o leo ele mental capacity o le tamai tai le pena iai se taimi na feai. Is if it's also on a psychiatric report or assessment, mana tua leo te wawa e tu nei le talafaso le pito le teine. She's vulnerable. Ele mautonu feme iai lana moli mau. A tonu sa te tau na whaia se fuafanga whapena se fōma i whaapitoa. E lo ai le mental state, mana mental capacity o si teine. Ia wale rau na umale aonga i le year 9, wha i po ma whaile tōlua le sifuru ma le tōlua na tausanga sei wātulu, wha whonga le tunu, tōlu tausanga e tia ili nā te malo e toi whaile si tōlua te lou langa le o tātou wō, they're on the records ma tā ua i tōnua muli mau. Ala asa o tōlunga i lea mea po ua o i le tūlanga o le whaamisinonga Samoa, ia pola sa i linga fo i wa o mea nei e tauna whai. Ma le whaalola. Ia monia oe ilo tātou le nā manatu o le wa tātou va ai i le moli mau wa whaatino wa give evidence wa kolosi o le wa tātou va ai le tūlanga lea i le tamaitai o Marie
ai I tauanu manga le whamasinonga. Ele ai ma se mea na whaeloa mai a mea o lea luatu se fō mai e fisosoani o na Maria I ailo na I tūlea o se tūlanga whapena na pau ale tūlanga la mātou te vaai ai o si whalitua. Lena latu e fisosoani le nofo ai ia Maria. Pe o ia le na le sa nofo I tua mai. Ia ele ai ma se upo al whalitua e whaia ia Maria le taimi o lana moli mak. Na pau ale mea pe o se support person foi lili. Ia e mo le taini. Ele ai ma se tūlanga whapena whaali mai ele whamasinonga. Ia ta ilo le ataua. Po le mea o le whato a iloa I le whawhita audi. Wa o le whato a give evidence wa kolosi wa we ele mea wa e mangpua oe e makua put pressure ia pressure e lo ia I lea KC o ia defense councils ia le moli mau. E makua vivili ia wa e sue foi le side ale al defense ia o lea la wa faile I tulna le la fato a tangia mai I lo le mele al tulanga le se fo mai ma le mafau fau e peyo na isa no e le se tulanga fa pena na fai mai el famsno ma li le wa o le tele o famsno ngai nei ia felt way fo ia e ila ia le o le vaengal na fa pe unfit to stand trial because of her psychiatric mental capacity ia autilole yo o ia se fuanga fa pena e va ai fo malelo fo ile to my tai o wa o mela le la o mai the instability male mo wa yo le tali ma me fa pena e ama tu ia lava fo e lo ia o le defense legal team e male mau tonu ai lava o le la le mena a matai le tai o nei I to tonu le famsinonga sa no Ia, na matale taar se fulu. Toi se fulu le se fulu. Awa matau tonu uma, wa iai ia lo ia uma le defense, fa pia foi leo, wa iai ma tatou leo lo o ngā lulu le whamasinonga, wa iai ma tangata e whafoea le whamasinonga, ele ia o maile sui le stala ma le whamasino. Ia, wa iai foi matau le au tapua. O le eto tele au tapua ia le vaing whai el fast. Le anga ia tu e tapua ia le whamasinonga. Ia mal tato autostala. So se fulu ile se fulu. I call my lawyer o aku in chambers. E watu itua ina ia tala noa ailo ia male fionga te mai tai whamsino. Pe male talo se fulu minute. Anga I mai e toi anga I mai loi tono o le potu whamsino. Ia na ona taunu mai ale fionga ia talasa. Ia fatula I whamsinonga ma taunu no foi lalo. Ia mai fo atu I whamasino mwhapena fo I le fionga ia talasa. Ia ona tula ilo leo le prosecution. Le fionga I tamaita ilo ia mai le tua leo. Ia le nafo. Ia maavela na talo sanga iluma. Ina ia pe mawhai. Ona tu mai nei ma le weekend le nei. Se I o leo. Ma le latau I tu. E sort out le latau lisi o mori magu. Ona o lewa tilo. Toi lua vai aso o le mata upule nei le atau. Wa uti le taimi. Lei kai. Pe ama le valu moli mau lewa. Ai fiku se fulu moli mau ia. Fiku ongo moli mau ia. Fatulanga le lisi o moli mau leo. Ia, o le nala umaloa talia ele. El famasino le tal sanga le nafo. Na faatino le ngangana peritani. Ia le tal sanga le nafo. Ia umaloa talia e talasa. Ia mawhapea mai e loa na saunoanga. O le a malolo le whamasinonga matolo po atu se ia ulia le asolua o le vai asofo. O aulalia, o umalo wa kulunga alu kua le whamasingo a leo tutua tapena mea lo ia ma o kua savali sa o kua iali nafu. Wa peina o a ule taimi lea, o ilai maumalangi, ele 11 tau no tulangi. O ta savali sa o le iali nafu o fatulua a nafu o le a sa o alau application. In Samoa, fa Samoa mai kia o le asa o ala utal sanga le wa ave luma fa mai ia. Laua watal sanga atu ina ia tu mai le ava noa le se matou discuss malo ia le defense ma matou foi. Ele matou lisi o mori ma. Ona ole tilo. Wato e lua vai so uti taimi fa kula le winga o la utala mai ia. E ele tu langa foi le o matou mauta ua. E ono au mai e whaatitu ile pusa o moli mau. Ina ia mpea mana na o defense la tau te kolosi ina. Au moli mau fo i e lai tilo fo le defense ia ele iaini la tau facilitele iai. O le a file by consent.
Yeah, ole mea la na tupu nei le tai au. Umalo ko sa fafu. You know, ele la ngona foi lele ka ke fia manga su aki li apo le angisi mea le vai liu le a. Yo ko momo e ku yo le kule ile ole ole ngo fo mai fa ya inspectors la tona le fa solo mo mau ton ale ole a matapo ia case le kapa mai le lo ia le ole ale ngo fo mai o ai o e po a ngo meanga o te watu lo fa to say fai mai wa kele imala mala mai le upule faila by consent o fa kulo se fai mai se to fa ta inga ile mata ile upule o te fia mala mala mai le tu ile total tal sanga le wa velum e fa mai lo ya abatu lo ia moli mau ia la til tilo ale defense le ngila ko fasili ia wala ko accepting ala va moli mau ia pe fa ye ele o tu ile pusa o moli mau tu fasili el defense ia o sa lo ali sa ver po ngala le na mau tu sala fa yungal na e ko la solua le mata malo tau tele le whanongolongo pea ma mai tau pea ia le turua o ta whasoa i le tulanga lea. Ina ua tatalo atu ia le defense ua le malutia masaunga le mari i lalo le vainga leo o le a le whaiunga le fionga i le tamaita i whamasino na whaia a o fea olo o ua iai mari le taimile nei. Ole tulanga le na o tele ia ile fiafile ali le atawa. Okay. Mana tu ole fiafile po la kala le fitu. Ole ondo. Nga il fitu. Ole afol fitu len fata ape ilo ina ua call mai o tala de ina umbawa. Call mai ele fionga ya talasa tapuni umale poti famsino tala sanga ile oleo vili le AG amai se fautuanga ise mea e ono tu uai ia le molimau ele te mawhai ona toi ave lalo o leo ile lato vava inga ona o lea ua e sui le molimau le suinga na le mau mari ina ua maa le suinga le mau mari ua pressure ia leo matusi leo le whamatalanga batu na le saini lava o puna na whaonga i tono le whamasinonga ia o le tūlanga nana iai o le taimi nei la i lau tilo nafi mantua wa umal mau mari ia ele o toi ai se tūlanga foi lele ta ilo po te tūlanga foi lele o le toi ano tele le security e toi pui ai o lele ia vea le mau na o le senofoanga o le lana o ala malfalitu o le fifi au leo tata ua na mato va ai le famasinonga o sa vali mai masi falitu lea ia male afio male sunga le fafenga inga ia o lala o le o mai lo ala taimi nei po fela o no foi el tamai tai o mari tata taula ave u kai moni ke mata mai ta isa la wai sanga lo saliu la wai sanga se lo saliu mai tata le no le fatulanga ina mai mal fa solongo o moli mau a leo I Auava, it doesn't look good for the police. A mata mai lava I le fionga le komisina, ia o lo fete na ipea se ia o mai isi mori mau. O le mea lava lea le, o lo winga, o le asa utoltununga, I le whaatulangana mai lea, o le whaasolo pulu mai o mori mau. Na amata I le komisina, whaasolo mai pe o mori mau te tele ia. Ai whaai u inisi mori mau ia le a whaanga solo mai nei, a whaila a mai by consent ia mori mau nei. O rona winga e ilo atu e defense, ia tangata o lo ia o lato so o tanga I isi mata upu leo te fia fasileo nei. O a nisi mata upu le case nei o lea la a matano to ilo ma whao au le basfo. Ia, o le tūlanga le nā ele I whamanino whaatasi ele tua leo ia tūlanga uma. A wāwhoi o le malu malu pui ala la tau whoi mak. E manatu a leo ia whato a give evidence la wai tono o le whamasinonga. Ia mailo ai, a le whaasolonga mai ngā o moli mau, I lau mai tau. I cases uma, o le mea le mua nga I ele whamasinonga I se hearing. E mua leo, ai se a ona o la tau na handling an investigation. Ia e mua fa se mea afia in la marosi e mua foi leo e fa matala le tu a inga la for example e fa pena fa la lo tatonunga le mena la yo na fa mata fofola mai ile le fa solonga mo le mauia e mua leo na la tu fa il suenga e tu e foi al defense le suenga leo pe moni pe le fa maoni pe corrupt ia le anta tau whafonga iai, ma tātou whanongolongo.
Ele whapenga whewheiangi upo al defense. Na matuala lafoa i le matanga luenga o leo ma le fionga le li komsina. And at the end o ngā mea umai kurkulinga ma whesilia ka ilima ka ifiku ia alwaku. E ia le tali le komsina. Lo wale na fina ngalo, la wa fionga le tamai ta iloia. Ai le ole mea na tup. Watata lo uma, ia whapena ia tupak. Yo isi le fai milinga le lo ia le, wanga le alu alu fa nga mai ufa pe ngai ke pepelo o le malu o le malo ele ai sa nga luenga na fai le investigation a ko alea sa ta tauna e alu si yaki phone records upu o manga sa venga ngalafo ile leo ale talia leo at the end ole how many questions he ko kongo le li all mata apulia kasi ka lo wana finangalo ai le semena na tupu o leo wa mau o le sitalia leo o le wai luma al famasinonga la matau ma ele foi se tulanga la matau so nga ia eva ili mena ele o ia iso na ta ua i tono le mata o le wai luma al famasinonga ma ko sa me fa pena ele fa solonga mo ni ma ai ile tulanga fo ile mai tau mamata i tu ile tulanga o talia leo ka mata i lau ai mala o lau fo i tilo there is an element that is lacking in the police's preparation because it's damaging to their reputation. I don't know. I don't remember Otele Manatua Semea. But Maila Ialea. Olesile Los Fulma Luto Sanga Talu on a Totua. I natele Faangaina. Ele notebook leo e whaamanatu matusi ma whaamau mene la so taltununga iai e se vaenga o lo tau lape ai ele tapenanga leo okay o le tūlanga ile tapenanga leo o leo au mai lunga e whamasinoina ele whamasinonga au mai lea o le whasiringi el defense pe ona eta ua na lata o tapenanga whai o lai tal tono le defense ele yesinga almenga na whaia ele i whaunga inga notebook lea wa masaa uma mai ilo la tilo ia o mea ua tamasani ia i tata uli poti ma le ngalwenga tu stala ma le whausenga ina o ngalwenga leo na wai lunga o tala na utusia e ave sa wai lunga upu whaia ngalau ele isa ngalwenga nga whaia ike le i whaunga ngale aole atoanga ole atoanga ole whai unga le tamai tai whamsino na te tilo ai yo na te tilo ai pe o le lei ai le fatinonga ngalwenga ia leo well e ai foi le vai le tu vai leo ia i la tau metotia le la tau aitia e makwa ile malama e kuskala e makwa le malama i tatu o le tactic me ma e ai foi fa pena for the defense so ilo la manatu ele ole tulanga ta ole na what is important is ole ale me nga fai ko le court ole al fasini na lafo ole ale talia leo ole famasinonga ole unga al famasinonga au mai le tulanga le mal mta por esa ve ele i fai lo mai nisi o mata upu ole Leuatea ile vai asolea manisi fo i ole fa soloina mai o morimau ala ai au tango te fa te pa o i tualanga lewo ye tono records men a tolu e a fia ai ia povi o le a fia le tupe a fia le fana o le alu taltununga Faimata e alu ono mapuna e ai ma le conspiracy to commit murder i ministasi ni o le kabineta awa o se tasi leo vaenga conspiracy to commit murder ma conspiracy to fabricate evidence. Yeah, o le tūlanga na la whaida ta ui whamatalanga ia Marie. Ile taimi na give evidence ai, whapena fo i leo, sa whapena ona whamatalaina au pa aulongo i tino, whapena fo ona whamatalaina i tupat. Ai le tūlanga o le waili ile taimi nei, po o a issues i ala o mai e whasiringia next week, unless I give evidence at tangata i lumare court. That's where we get our report from. O ina tonua, tato te mai ai o issues na o ka wo se ya fonga mua na wo fionga le atawa o issues na la ngala wa uma na ta ulu mo famasinonga e sa oi la foi wa ia ina ia le mau atoa i lumo famasinonga o famatalanga me uma
Malamalama le il defense councils, malamalama uma fo ia ile tu leo. Ile tātou ai tu vai mo le reportina. Ele fa ia sa tātou manatu ile tūlanga lea. Unless it give evidence, question, we report from there. E toi sau mari ilunga ile vai sa fopo wangata ilan bon mau? Ia, o fa amutal mon mau mari ile fa silanga lea le fionga le tamai tai famsino. O ngata ina mon mau mari lo na winga la ile ia se fasisilanga foi le fa pe mai toi au mai mari ele ilo foi ba to pe ese fasisilanga fa pe ese mo mau na mo mo e toi au mai o me le ilo na o me na alfa masino ngai fa fosse ian fa pe mai ia ole a te vala au atu mon mau len sa mo mo langa e me e fia fa manino polale sa ole o toi sa le o sa mon mau le ilo a ko le me le nga e serikali le e ka ka una fa manino ia me au malana e le fa masinonga la na fa solonga e le leo foi mal prosecution le lato fa solonga mai ngo lato mon mak la eta ua i le vaso le te nei le tatal noanga lau fai atu ai ona ole ngo le Fepuleai limongi lea o lo o a ngina lava ma lau manu ia and it's also on the record, it's been spoken over and over again e te tauona mai e whaatu i luma o le pusa muri mau alena e taua o se tasi le na o mori mau tinoa a leo lo iai la se teimi o leva ia so e tantonu e ono tulai le sunga a limongi le pusa mori mau po le witness box ia o mau talai o lo ile lisi leo ia le tofala le pole ai o le taimi male aso ia o le mele na ele e faalia mai pe failo mai fo sa singia fo ia fa pe mai ele o la fa solo kwa mon ma ia o kele fo yo bia o ka ko over facility ia o italiana le e fa no fo mai e tato o me fo le na tato te mawa me tato report ile time tono o give evidence at tangat ia ma question ai lo le defense side ile tulanga le fo le atawa o le taua malau manu ia ile tele o isi fasala launga fa pea na va aia ia langona fa no emotional feelings ole a fionga le tamaita i lo ia o lo tu mo leo ia taima le langi le nafo Strickland la sau tilo ia ima sau va ima lo fa winga ina pe a fa ia sa ona matua tutulu matangi ia le tamaita i lo ia o wa malangi le na matala no ne tau langi from Talamu wa matala no ne malangi wa mafetau o te tu lo fa kaula o kinga ya la ki futan ai really mai lo langi ya cha fa mai e ke lo e le walu kala lunga wa kangi masusu ya le na foto no from sino o fa ya o fa tu ya o la me fa ya ku ya fa mai ai va yo ka fa ku ele ma se me fa yo ele ma se me fa pena ya o me ne na o va ya wa tau no from talaina tu la ya va inga ile time le o le la fol facilia Marie Saul kali Marie le ai ko la fol facilia Saul kali Marie ko attack mai ele defense side ma fai mai ele o sa or fucking on facilia le al prosecution o le pe general le facilia ka nga anga itonu facilia tu ina tu le ma ya fight facilia e atangi ai o le re-examination mele fai e ka nga avele answer facilia ma Italian lawyer le na fai ma vai kwai ma le power memory o ya ale na for na fai na le tu e to ma fa le sia na facilia to rephrase o le upusa anga rephrase na la fo le upuna ale na fo I will rephrase my question elai te ma fa o le ale tu ai nga vala ta we na batu facility elai mangi loi maka fa mo le o le mo ko ike le fa sala nga loi maka se ngi o le na ya o le tala na le ya tawa ma no fa tai o fa pe a fa o tangi le fo ia le tamaita i loia ai o se an act of frustration for lele man tu ole malo sur le finanga fale tu la fono le fionga tu bai tai do yolo tu mo ilato e fa lango ile malo losi ma le quality for yo moli mau le awa lino mai ava ile fa pe ole totele o moli mau na sa o ila ile se mia ile fa pe ole totele ilato ona fa pe le ia wa mi o tonu le vaenga le o lela a faila ole a hand pick by consent ia mori maulu aso le o lo ringa o tua i lisi vai aso o la lava to to lisi tolu se fulu
pe ole a fai fo se malienga le ba le fionga le tuma tai fam sino malo ia umane e lua le prosecution mal defense team ina ia ilo mai na o moli mau a noa e tawona facility ia i mata upu ia le a nginga le vai asole ta le ala so no ngale atawa o te iloa o le upu le na o le mele na e o na winga le na o le upu discussions le na fai mai ia ta le na fo o le la discuss ma to ia matitilo le ma to lisi o moli ma o le mea tonu ale na o te iloa le mi nai ma o fa mautino atu na o to e maua mulmuli ane le tala o le tulanga le na ina ia wa le ko wa ya so geis ai la ye so le kai mol maua le ale ko wa ya so ia o longo winga o le tilo ile taimi ina ia mafai ona uma ia o lona winga le faila la to fetala no inga le mfemala mlama ia ma yoe male ai ia nisi tu ia ma le fo le defense pa pe fo le prosecution ia ni autasi se fa yunga tas o te lol tu langa tono na e mini ile fa punga le na ave na la yona ave ta sanga from snow ia ma o te tonu foi a fa yo o tol vai asolea ai fa ia se fe utanga inga fa penga i le tulanga o mori mau ia o I fo I la fa ia ni tulanga oni deals fo lele o wale wo tatu tilo nei le ata atoa o le mea ia ma fa ia lo afina unga mulmuli po final submissions a le o ia fo ia alo ia I leva yaso la so tantunga uma lele ia le tolu va yaso tatu fa nga solo le ia mori mau I think o lewa tama file fama sinonga I lana lona ma losi iai ina ia mawhai ona wha muta le mata upu le taimi tono ma wha mae a tiulanga uma ia ma o esa emonia oi o le a whai fo ini tan noanga ia mani whiangai ngai le valea ina ia ile tiulanga wha pena ile se whai unga le fama sinonga ile tiulanga o le wha ngasolonga o mol mau ia nei ai I o ka ko ianga penga I fa malama le ka ke aku ka ko va ai ku ia me umane a ka pa ia ku ia e pe I se me o ko me ki ape si pa ka lo kalima vai lele ile tulanga foi lele ele a watu le tato va ai tu atu le fa malama ia e pe ona I me na le atawa a con le application o como mo e mai fa foko e kuli mai le lo ia fa ia yo le hal me le la le wingo me le wingo le upu le ia na le e va tolta toli poti na ia tau mani no isi o tato watu no ma lo fa tai le o langa ma le tutua o le ata se ese mai le fa sinunga o langa le wa ma lo ma ta volunga me o le yaso se ia o dia ia le va yaso fo ai ele tape langa le tato watu no o mo le fainga palota le o fitu ia parti fa fai wa fa mo tu mai o mai ona le stala ia ma o saunia tu e tapena fatino le fainga palota masa ili o la tu sui tau va la sau tau fa longo atu wa o te loa le o malolo ia ele malolo le ia la o fionga e tau fo na e Sivai la le tulanga taua o ia ilo sile lau sile le fainga palota mal tulanga lo ia le tato le stala le temene o vave matamo I luma ia le tulanga o makua ko kele ka kai mai le aso tasi pe aso tolu ai tai fa afetanga tai le stala I tun ola makua ko wa kai ile to tele o tangata Ioi, ele tama fai o atu ele stala, vai le vave na oso lunga o le numero. Ia, o vanga fai e peo na eta, watai au le loncha ia le Samoa le papats. Le alo ele lato fasan launga, wa fitu ia pati lau o whanongo lau I tai, wa le stala. Ia, o le ai le tuainga tulanga foi lele, o lo ai lava wa ia langa kai loa ia me le fast ia langa live ale fast ia le moringa tunga o la tu sui ia o le Sivai ia ele ai se me o fai lo foi le ai o mongo malia kwai por sui ia por ele fatino se la to fasan longa e pe el fast o le ela na to lo le ai tu le momolia to sui fai puli ia o le time le foi le nei wa le mana yo malo lo le ko se ta to o ta ia e vai por la fina ngalo la me ngala inga fialu le paroka ai anga va ioi e tau na fili tu petol tata watu nuu ila na palota I sui anga va
mo le tātou atunu uma le whainga malo ma le palemene o le atula I mai pe a uma le whainga palota le atau o le tūlanga na le la iai la se toi asia tonga o le sanga ngofo kako I le case le talo fai malo limas fulma le tasi tu malo a fai la fitu pati fai ia matofu ia le pati fai masui limas fulma le tasi I totonu I tu malo nei o lo e tilo I fai pule tau va e tolu se lau lima se fulma le fitu o se sila iai o se whainga palota matautia lea ele tala whaasolopito lea tunu ai mai se o le tōtele o pati ia whatasi e la masui tau va nei o le asa tilo iai I meo strategic planning for ia le pati ma le pati pe ele o ina ia atoa le limas fultasi o la tau sui ai na o se vaenga ina ia sini atu le valu ina ia faitauina malo ia o se pati faitono le palmene ia ese ia o fuafuanga a pati e whapena e ingai paki fou lai whapea I o kako le whakua a maka ia a mawar kako ko avaru kako ele skala kako oi kama whaikua ia ai ele tūlanga foi lele o le filfilinga le tātou atunu o te whatu saina le pāloka lingi o se pāloka winga esi a wana wa esa no mai le atawa I le tūlanga o le tele lao sui o le atau va mai le limas futasi I tu malo wasa o le kala foi le fafafingi o kai powerful kai powerful kele ia samui ia o le tūlanga tāua le run ai pe ia na ufa yatu o le tūlanga tāua le pāloka o tangata o le ale langona o le sui mo ona tangata o le ala na whaatulanganga o le mea lai o na tauwa o se whao sofianga o tato wa esilafia o ulo o se whao sofianga na o ia lava malona manuia o se whao sofianga o le tilo ia Samoa mo le lumana ia o mea umana o le ata whesiningia o le a le tala lea sui ma lea sui ia wae manga ia ko kele sabia ai fai mai lo la fai mai ke ro le ko lu fa ngalenga ia la le waku mai e ka mai ka ila le har ko la wali ia le nga pepe se fai mai la kules e fa pena le mea I lau tele tununga I le whainga palota matautia le o tau sanga ma le tala whaasolopito le atunu Faimata e te talitonu I ni wha I poiponga o le a whaia I vao pati nei coalition government at the end of the general election Whai poipo I lesi pati ma lesi pati ia ma whapena la so talitonu e lo wawa I wa tele ia pati whai nei e ono tupu le mea le nao ele misi le atawa ai se la ngai le fa pe alu uma ku le konsul lima le wai o sa uma konsul lima ne ai pe kolua pe luas fulu pe fia no ele fa pe mai ia le wala vaka ko le wa vai ko lu su valu su ia wai ai ele fa pe la sa uma lu su valu nga so if they want to form up a government from their side it's a taula on tilo tulanga na ia fa fitau ia la to fofuanga fa tatia ana batau mana onga me uma lava mala to plan Yang mai whakasilo la ia le peon meleng whai ele SNTP mal fast. Ia, mana ia tele wa pe o New Zealand fo o leo lo o matala ai le tula whono al coalition o pe o nei ai ia le national law te tai Christopher Luxon ia o le New Zealand Act pe o nei ai ia David Seymour ia ma whai puipolo ma le toi ina Samoa le matei Samoa fo lele ia wa wasa mana ia Winston Peters ma New Zealand First tatala no ia ai ata tau o tangata le teimi o le whainga palota. Tasi le vai teimi o le tausanga e tau mia ai ma satia le ai ata tau o tangata. O mua o le pule whasao o le ua whailo na ainga. Aua lava de palota sesi o le tangata o te whai atuai o le tangata le nā tātou te o lango ma palota iai o ia le ai ata tau o le nā tangata a le ainga. Tina ana le mana o e palo te o alanga o le saunoanga le sao leo ma lele o I tātou te o lango. To tonu o whainga nuu o li ima Fepuleai. O le a pipi I nei foi le langona foi lele ina ia apo le sui e tōtas e la lango iai
ai whata whea le si sui marana i tau. O lea fo i fia saini lona pepa tau vai whaamauni ai. Lana monotanga. Ele pule no ufata si ei male sui o tamaitai. A o fiwa su e ole ai. La asu tantununga e ono tu lai mai fo i ni whaafita uli whaapenei. Ona e mai fo leo leata. Wa mamori e lesi sui i o ile whaamisinonga. Sau malolo de ai se palota e whaia lesi tu malo ua tasi moe ia lei tu malo. La asu tantununga e lea vaenga e on tupu. E tupu. Ele mawhaina asa. Ele mawhaina asa le mea le ataua. La ka ke vai e fo i kai o. I le stala. La e whai mai le upu ali. Ato le afoa le komisina o whainga paruta. Awane e sa fua oe au mai fua le skanga kai le skala. Komiti. Ioi. Awai o le tūlanga le na. Komiti. Ia mea ia wha pēri sau. Ia wata tawana ta mamailu tata watu nuu ili tula fono lea. Awane i sa tialo wa ia tau awa o inai te whiriwhiri tono a whaile manga o alisa o ia i le sui o le manguia yanga o ia. Whawhea le ngu a kua male ku malo lea e whatatali. Maisi tangata ia langwata sia i le tūlanga lea o le sao o le sui i lona leo e wha leo ai mea e manuia i le tu malo i tono le palmene. Stasi vaenga o loo iai le popolenga o le whaata wina o le palota. Le voina sao noa lau timu ia le minsta wha wau minsta o tupe. O le popolenga i tupe ia na watu nei tua. E wha atoa iai le miliona numero tolu a isi o i tu malo. Nei o lato wha ngaina i lato wha tosina ma campaign. La alo tali tanunga. Ta whi fo i se tele o le mau wha msinonga. Ona o le sori o le tula fono o le whaata wina ma tui nā tua tupe a o le io o le whainga palota. Ea o le tūlanga lea e tautala fo i male tūlanga fo i lele e loa e iai lava whausosonga whapea i so o se i tū malo ma so o se tangata. A malul fono whaavae i lana tūla fono na whaavae ai ma le tilo le taiala ma mea lava o le tupe lewa mai taimini nei o poloketi mo le manuia ia tina e o le tata watunu. E la ia se mea la sa wai forkai kai fongo o le whaipule le ku mai whai mai. Mai se luas furu a whengan se whai e renga engo furo leo o e lea le sui. Ia ma tau tupe mai. Sa ingino whape ave whai el paro kaskama. Le ai. E le ai se mea whapena. E le ai se mea tawana iei whapena. Ma e talo sia a le atawa. E le tupul na mea il taimili nei le tata watunu. Ia awa o masani ai. E umana whai ia tupe o le palota ma le whaatosina. Ia ona to e o foila ia lea whamori tai ia tangata i le whaamsinonga. Tātala noa i le tūlanga wai tele mea na awa uina mai i le palota le lua whenua sifuru ma le tasi. I le tai toa fia ma le toa tele o sui o se pati toa tasi mos whati ta inga nasa tupu le teimi o le HRPP. Ta i ono, ta i lima sui i to tonu e tau wafa tasi le i tu malo e tasi. E ono tupu foi le mea le nā. Ma whapena ai ona whaalufesasi ma vairua ina le palota, spiliti le palota, to e ofo i ni whaamasinonga i le lumanai. La sau silsila iai i le tūlanga le nā mo le tātou whainga palota nei anga i lumanai. O te rola e tupul melna, la wai e tu malo ta ilua ta i tolu sui. E o mai le vaenga whai tasi e rani tono le tu malo lea, o la wai ai, ta ilua sui. Ia o isi, ia o lae sawa kama whainga le ia kolmong kanga lae sawa e whaka ai whainga le ngā whaka ngā sawa e rani. E mantua foi o wang fa e ia lato sui au tu e tasi e la lato fina ngalo ia ai le mafai foi i le tu foi leli ia le wasau sikama ia ave pe ila no ai fa ia le run fa tu to tas ai ia le tulanga na ia le sin tulanga te mai tau e tulanga fa pena ia le explique ile manato le ainga ia ngaba ala to sui ia le ia e o mai ele ainga le la to sui le ma o fina tono le tu malo e parota sui le avelo o il van faile ai o foi le si tu pe mai le ia ngaba al ma to sui le o foi la ko mod o le tu langa la le na ya e o foi fa masingonga nga me uma esa ilia se me ma se iles
ina ia tūl to atasi lea ai no fois. Malo, whaatai, taualunga ole tātaimi. O leo ua sau i tua ia le tulanga o le anavatau o le HRPP. Wa whaalau iloa fo i le lātou whaatosina, 5 se lau tā la i le tausanga atoa. A vai le 5 se lau tā la na i le tausanga atoa. E fitus fulu tolu tā a sene i le aso. O po le 5 tā la mana i sene i le vai aso. Ia ma le fas fulu tasi tā la, onos fulu sene i le masina. La sau tanga i masau sila faa le tangata tu stala masani i le kawaina o mea nei o whainga pālota ma na vatau a pāti ma vaenga wha upwhai. Oina whala kai minga ili lea tau e wha vevela i lo ke kia kama. Kai miange e whanga i lo ke kia kama. Awa foi, e anga wa a le vaenga wha upwhai i lana na vatau. Lana fofonga whatatia. Ko mai foi a kako e anga va ala valilo mai ava ia ile me ave ilana ekis ile fuala le wai au mai pe au nga pe talfia ngai pe consistent e omi pe fai pe i tulanga fa pena so ole sila tulanga e o ye tulanga ye si ana batau over la unga tele mai ai o akura kai me kukuma ye kwale ya se me kasi va ye ia ma wata sui foi o le tulanga la na ia o te fa pe tuai ma ngai ale na wata o le HPP ia la to la vai ia e ka kia mai o ta to le wa ele pule ile e kisi ia ma le mea ia nga ia ile ta to va ai ma compare po fe le mea tal fe ngai o sa na tilo ia ile tulanga foi lele saule anga baka wa mele manga ia ngale me ka ke filifili ku ia po fe le me e kala fe ngai saule anga baka ma ia tai loa e fa maoni mamoni e fai le me lea ma le fa ia fo ia ole tali atu na le ata alo fa titile no mo le temi wa ta fa soi o le o te le titile tu la fa ai ave ia le ia va no ma le lao fa ia o ma fonga ta mo le pulenga ma se ta tu o finga benga i New Zealand nei ma moli e toi ma leo whaafonga le nganga whaafitai o lo tuli pea ma tā ngau i le tele o meo lo tupu tono le tātou tino ai meise o le whaamsinonga o le sentuli lea o lo o tātou tapu a i ei pea o lo tau taulongolongo mai i mātou i mea o lo whai anga leile tua i le whai unga le nei vai aso ma le nganga i fōu whaiva a tolu fo e mo se tā avanoa se teimi po tai au ia po le fo i vai aso o le avanoa ma le lao e whai le tua ia whapena fo i so se be te wha ta loloa i ai i lau fionga le lumai ava ia pui le tua i lau soifuanga lue ma le soifua tua ai tā te wheilo ai pea upo muli mai lau fionga ia whaftai tele lau fionga le ia taua whaftai fo i moli nei por kalame matango fie ia mai se fo is finangalo mai lau fionga tu sai fo i o tātou mata upu ma ua pea le malosi a wale fianga i matiu te mawhaiva i whapea fo isi o tātou tunu i oro o tapu ai mai manuia le fiafi Samoa tātou wheloa i pea ma le fionga le ia tau e se isi whatatanoanga ai mol taimi nei manuia le fiafi so wha se fo ia lau fionga le mai ava